Wanyano munde ni mudoka katika interview ya munde na interview ya munde kuna mwini wenu na ile simu nenda actually mashabiki wetu mwini ndio mtu kuna manoe eklava tutonyo mumya ba lakini tena munde kuna kwa masito ni Robert Mwe aka Kamba Boy na hiyo munde tuko kwa mundu kwitwa Steven Kasolo na yunye na kile no kabana na mwebe ya kitchen ile kitchen kino no kuifanya kana ni profession kana ni cha uendese lakini ikala naito tumanye cha uendese umundi tumanya Kasolo kwa undeni pio tumanye we Kasolo no ikala naito na ndabe na mokulio kule bana ile wa channel ito karibu sana bro Roba ito kana ilo keda niende kana kwanza wana sanitize ite ndino na sanitizer nyeloka nenda thida ndino na sanitizer keda thina nende na kuua bano ma ndikulo ndo sasa asia nende yini wese nundu inyasha ini me school yinye nikakuwa liu mingi yabano ngaka kwatyo mauti angela nani na izo niwete muthokoi suwe muthokoi na niwete mbiso izi akizo niona uye yinye ni nuye kwacha netele kukanga yini wongo enda kukanga na google ye ba manyondo muthokoi uwa Roba nyana niwezi nyene wo kambai mukweza na kuwa muthokoi kwanza nenda kuwa mbisi ile ya kikamba ile ya muthanga si liwe mwe ayomba we ito ayomba anika kuona cha muthokoi ya mvene ndo inge mama kweli winge bata kiumo anyway yuni ndio wende ona kuua kwa tangana masilia maku mashabiki maitu kulia muno ubo waku na twamea nitwisomanzana naku ewisi wemo muno wemo nithito ngumanza mi lembe nithito sabali na Tanzania na mbobo wa ibuti ni nati none ibuti oye abakwetela yoizo no mwizo tutapia mwizo tutapia boy ibuti na nithito busy muno by the way na you elani siokie ndo kanesa woka dikanga muthoko ibana nyi na ini ziko ilo bitire kya muthoko imana muzi wiza obwanu ubwo kuno ni lobi nombaka otwekie manyanya tuona tatu hata musi wenako wamwe hata musi yue otwende nuto notwele siobo wa Kasolo no ndo mashabiki maitu makwenda omanya Kasolo hasewa ba wahewa ba wenyiko iwe sasa ingi nyinona ingi tote mu Kenya ndo aikala ingi ngubone no kikamba yui ala polisi Kasolo hii nisaito kwa ndwera Katulani Kitui County na nisome Nzukini primary na some Nzukini primary ngai secondary Katulani secondary na juu Yesu ndani ile zikisoma kana ndani ile zidai wako ni ndao ile sikumo usiao wazi wa mwaka wiva na sia wa mwaka wa 1994 nyekikamba kivi 1994 mwaka wa ngilio mwema na kendana mingo kendana ina na ila na seiwe na iwo na nyakwa no ambendete muno na ina na mwalimu wa Sunday ni wokietwa ni class cha keli ila wetu yotatiwe bau na wewe aso ito mukwenze ni woka utona mukwenze ni wose tinyakwa na ni woka mbona muno no ambiwe yati na twe wakwa mateka asiengo ni bwetha kosi aitwe na maisha mako medho ile nyakwa wetu maisha mako ni mandikilo ni ukiwa no isikana kateni nyake kasoka kake ilikuwa ni madhina isi kasubu tangwangela kaka hiyo nyakwa kwetu ai wina miaka yana inyakwa kitwa na ina miaka ai naika mundu kanini ndio hizi kuithambia neza na class 2 hizi tena za soma asi nini na whether nini slavi no munene muno ndo kwenye usie to weka nyeni hizi nye last born na hizi ana ingi ni hizi musie yeto sana zika na yika iwe danye na tiwe musie sister wito yu nikiaka kibone kana hizi tena kasubu inya witwela wetwe first born wito no ende kala Mombasa na atwana sister yitula tatiwe nake ai class 7 ya school ya Julia ni wetiwe ila atie school ni waendie
ilobi kuthukuma maid na no atutetha cia no kabisa kala natie ketwa maithia na koni ko kieka atia skulu ngasi yakwa ko itaboye bro ni akana ni nguli boy kithiki ni ona mwakita wabo na yu kama na kuna ko kakatia skulu ndo athina but nyene ngithisia nunye nawe akanisa nendete ngai muno ona ini ne mwendete ndia makola na wethe abe na thina musiusu muno wethe ani pe na thina ni sisi ana cia tiwo la sithi ana mathina maingi na teslo mathina na nyene thia ni kiao ngai na thukuma ngai na tuka mwalimu wa Sunday school maundu maingi na suo ngai ila na mini class 8 ni no cia max na 315 ibindesu 315 ibindayito bro wina max either out of 500 out of 500 ibindayito wina max wina max wengi sani laza 8 na wakwa ya na laba na 250 mind school cia boarding nyaunu ndia ina mundu ndo school nzeo na to akatula ni secondary name tumeta wakati wa Siengo mbo wakwa na nyene ekyo bidii na bika form 2 no kiena wa TB mbakwetera ata nuzembethete muno shabiki wetu muno ndani munengo obo mbola shabiki nukwenda okumanya ko ona nuketha na haraka twiba mbakaone yue katika mtu ile waku we wisisiana sie nini isi da mekanili mbinge isi da tabia nzeo tabia nzuku ona yu alonda bia we wende na kuyana wende no soma we munini tabia cia kusie tabia cia mthemba mo we mundu wa mthemba mo na ni mundu mawala mwako manamo we se yuta kwa kwitu we kwitu ciana cia tene cia display no wana na andu anene yu kwenye kwetha kuthia yikwito wako za kibetikenele chako manaku wina mithumbini chako kuna alafu naona izi nondo azina on matwendete nyagwete takane kwani we nuko siwe kanesa kato ukono itwa discipline wa muno na yela sima kama ukema yu wethia nina ya muno wakila za umbolo rokitha kwanza nambie kuya na wethia iwe thani ni wango yako nikie no kithoka mbika kindu nona tawambika ndo nyako no kiara but twaina ndola matabasia susunu andabasia bevinda susu akwa ndo naima kina yake tumo no ninabwa pezo no kitie na susu akwa lo zete tata isi andu mye banalea ngona na amboma na niwe na mathena nethena kabadali kuma na mayo kute kuma nethena amboma ila ambu mye na kona yumia eta akakuneke kananya gothi twokita muno ila twokitie omubuzu na yumia nayo munini hai nungi naonie andi wako ira laili oka anga wako akikuli na kule ndamo kakuki kaimo mo kitombua yomba kikuli osi kibanga angu netako pa angu ni nanda yake wanga ngivi zinduka andi laili thani upikie nao kilwa ulu na kuna nanzi ndi atembo wangu la negera na mwenende kanisani ambe ndu thisigo na boiwe na bua na poa batwe da moyo nitone wawe inawi mami no mboi andi ndo no ezi we andi ambwa nondo ni wetiwe kuya maimamu twetwe ani punish na ndaya leo ni punish mino mbwa ambia kuya na ambita lelo ni bandu ambia no bwa nikethia niwe nuko sete na leo kubwa ndwa maitwelewa mbona taithe tukuya masumbo andi na mwekea na nyenene yu ai andi wa ngaliko ya ulozi anu na maimamu azanu na mwitumwe najua mbolozi anu na maimamu pia nake azanu na mwana kwa umwe maimamu iwe thia whether kuna challenges sometimes be andi witu mume wa blessed muno na no blessed andi oka no kina wa kithu ina the andi kibo ebinga bobele kinachoka ilopi etubinga bobele kinakwa na TB na ndiambola tekebusini nini kwa ndile oteta whether andi be na mathina maingi muno ngimwe andi na kuine kiotweka sometimes ajuye zana zake na mami no yayu kabisa maana miyo ukiona kunenge ekobisi kalungu moyuye na yako tabela kamutu sometimes abeka bakuli batumia kano aikwiki abe na zana zango ngwethe abo mukinengo mwisa ni nyonze ino wana kanini muno makazi omatabanga kwizoko ati na kimana kitanda kuti kabakuli kato ilokoa na tukakecha bazama nundu yani mwana othina ni muthoku mwana nyeni sengali yani mwana othi ndezi na wali njona tanegwa kindu kinene na wetha bena thina muno sigonge ukitha yani bena thina sigonge no maskulu andi ebwangima na ebu ya susu yani mazaise
na izo zo ata lengima na kezo kakunike izo zo ata lengima na zengi mezu ni izo ata leni akana ka ndi usuwa ibwangi mezu itwa we nomba neke kuwa punye mwana ne yeta ngopolika hakulia izo zo ekaniata ngimeke lyaze ni amu tondu mutonda naye mwana ne ya mutro niwe na ilikuwa kibetiketwa ngamo tonga kibeti chende changi mya muthoko yi saa ina cia wiyo na cha ambulanile cha mbethi mwiki iko mubube sibi kasa ni moya wone kie ndo na brother azua kwa sio kola school bindeza high school twabubia sibi kasa itano saa sita twaya alafu whether sometimes ilana akosale huyu nomba lewu atwa wa bedroom kwa zozo lewu la atala wa kuona bizo kiwa bedroom kwa zozo na bedroom ya zozo ni no ya kwa ni ba amukelo kango tabie noka ngetla zozo akoma lakini zuni wende teka nyomo nona ngewa majere lewu na mekathika bedroom ya zozo na methiko yange wanza majota mwaki na moi jibe pe mwana itaba ukidai bedroom yake tababa ati wachao mwana na kina kitanda cha kwa mbola ngikila na kina bedroom na nini ezi kitanda cha zubela kine kongo ya kitanda cha zungithe ya mbola na meko yange waku ya nini ndeza kubiko mayuka bedroom meze nikita soma kana meze nikitokoma na ine mukepe yako ya kimbo naenda ambizo nesi ngili cha kwoko ngitabia uli ngitabia mukebeni wa kimbo na kwoko nikani soya na kwoko twathini muno na tabu liusu na isa nola kwa watala niwo ngayangiri school wetha maisha ni momo yani kakana katiwa ni Kiislamu ni momo na mrazu nimesi kabisa ndina ya na liusu yito oni the same ngitaba ngikila ngokebola ngijuti ne amanya moka methia mbiso maybe other mbiso metite yusu ite isio muthoko yi makuka makwivia iwa taba iwa olanga okay ni kwa ni sima iza kokule ndui mungu uliata na mubingie liwenu inya natumia tricks na nyewe thiaju no na maisha mengi bie muno na ubakwito ubakwito ndo anza nathi kwa mtumia yetu wakati wa Asiengo lana ndiye kwa wakati wa Asiengo hii kati wa Asiengo nimo ndiye kwake baile umwingi nye nipone waongea na wewe dhani iwa uma school we kana bado noende ya school bado ni school ni primary na ndiye watu wa Asiengo ni class 7 isona wasiende yo byawe yu Robert dina ni muthuku muno na dina wokwa nundu aisha suni makona masabu aya andi ni wakama mbui yu owa chicha iya ndatu nengai nyina akolela iya bu chicha iya na kimena na mukate nundu mukate nona yetu batana na mena chi na mena mukate na wethia nona yani andi nukututesa nanye na thikwa wakati wa Asiengo bune ne iwe ne sabati beze kumilo mathina yukitha tela kwina Sundays kana vacation kila kwina Christmas sana si usherekea twenda usherekea bandu weta katulani town twenda awithio nde so kwa niwo kwithia hani manonge kwa ni stress sometimes wako sia kana abo ukitha kana koko sia ndu isa ku express kanyene wango sia ndo iko na but this is life, this is part of life nyendina thina ndo ni mande nyendina appreciate la mande this ndo na isa kuona mani encourage na ngai amatumie tangasi nipite kipindi kiu ndo bebe nenda out ya school ni thinga thukome hata ndithia but ndo na iba kuona nesa na senyeka no mise ba so mane na nengwe ya kwinza mbenzi ngizekana ne mese kana mayaba yako mama na kana kindu cha hapeni na itha ni twila wa kiambo cha kwenza nizo tulondolea kwenza ni kwene nginza kila vinda no school ngima wewe nginengo mbenzi so mane nzie mbenzi na baluka newa wewe ka kwitu kitawa ino ni ngolo but ti ngolo ono ngiona ko yenza kame wetha nambia kubeba na thina na toka katulani hospitali newa ni na TB na mathina wetha ni mingi ba nyina somo na bidii na mbina class 8 yani wetha kwithina you primary wende ya kwikala mtu ile ni wa primary wende no soma na we watu tabia watu ya inyako yetu wetene nake au inyako etwe ni class 2 netha kwa etwe ni class 4 okay ni inyako la etwe nekala Mombasa noka tuweka msitu wa muthika tuweka na atiwa musetha nuise muzei wa aitwa mukape challenge alafu nyene yewa Mombasa ni munini ni kana kanini na tekala Mombasa nino kina atoloka na Mombasa kumanthe thakwa netha kwela nendi na mukitia nekalanga nake wetha nake tatani wanusa muno mathina nyina mutoloke ngi na mutie noka wakatiwa we ne wietha kono wiyena ni wakwa
ila akwiye kwa twiki kwina mbesa imeneja you class yake anata maundu amwe the class 4 I think like class 4 ida kwa yitwa na si wamana katiwa no okie musi ila wokiambia etuthikie tha ku Mombasa na maatu involve na maatu tu atukai kumona you wa simu yako no okay ibinda yuko kwa communicate wana balua you mwako atabalua mwewa itha kuno netiwe aneti uyu no kuthikwa nando itha kuno dai chamani na ila maisema muthike thitu yakwa nyendi yakwa chance ya kuyiku muthika na brother ngwa kwa maithia ni wa ola uthurie mathika zinde susulo zete tata na sister kwa itwa Julia nake Julia ndiye kwitha tata thikwa ewa itha kutwa muthika baya wani gwa mamukuye na MKOKOTENI bathindo isu nena and menda ni nene megwa ngimo mese muno but no ngina neno lagu na be wathi ninete tunana karoba wathi you yani mwai wani fair umubikia Mombasa kana ongele tumauta bano okay so ni mwai wani fair umubikia Mombasa itwa iwana ni fair tubikia Mombasa awetha maisha nyeroba maundalo ne musiusu ni maingi lakini ndiye kiyando na ine ngevina ta mundu wanga inondo iroba sindimo ukaivindisha muno sikitwa kwete mathina na siku nenge depression I forgive them na sometimes itulania ekatu to focus yana the positive part of life nye mathina no monze na sia for one family su yakatiwa ni manenga credit nondo ni mambe ni mando ye form 1 kenda mando andi dana atwa mondo in fact boni bomeke na primary school ola wakwebeano nenda yuko kwa soma na mathino mana sometimes ukithia primary lambe biano endi ango ono witu sami ono athukoma ku muka sometimes no mabao school fees sometimes ngibwa no andu yani wewe wana andu aingi nyene na sometimes we Lucius kwanza high school mbona sometimes nondo katiwa anzo mzee mpaka form 2 na muka kama yubangi I think tambe mani na ango witu na ya ango witu osakana kaka mukuyu somedi if form 2 kuma form 2 ila ango atwiki no kwanza mithesa mietha nake ena mathina ukitha kidogo au mbesa ndakwenda so maana ndiye ina mali ku girls ndo na ina muno na ini live andu mangumbisa mbesa na maana aitwa Charles Nyamai MP ndisi waba ambandike check mwana ba check school na akeja mangu ngitwa ngala wa Kenyao ba mbesa school ambao makedia ngala wa Kenyao ndia ukethie 10 na yingi no ukethia du na kumundu MP Charles Nyamai uma Charles ngaina wathi moka atwika governor suomwe ngondo ni wandethi sie Charles Nyamai may the Lord bless you and was my school fees mpaka nyeni ngimina form 4 na ibie na mimi ni right school ni right school wakatulani so I appreciate those people so mbwa mwele na akia chipin whether and you ni mambio ni support alafu na nyota ya kutethwa nandu na nami na school ila nami ni form 4 na waye TB ni form 3 na ndia soma form 3 nye na ukio soma tamu wa mwisho na nathi form 4 ila nami ni form 4 ndia apita muno grade yakwa ndenze muno but na isi nga university ndanga yo visit mo ndangendoka na iwanga yunekie nina ndia university nina bridge na soma na graduate na hiyo ina university na ngoko graduate yengi kana mane kwengai yue wasoma wa mina primary school nesa was a maximum anata to mamengo yana primary no see 312 asui manata to neko minani now high school we dan duanyo tinye mkulia okay high school you kana mbosa maisi ni magazi mono high school sama si sawa sio vete si sawa isamite mon mukota keno kanigwa kama jazi kibetiketa keno kako kiramwe you ekani bosi ngasi eno wangu leja no si high school no si si ibindezo yomba au yuka mioza wane kata India na nina ndi dista munde ndako kambidia nene ukiena adoptiwa ni asima Mombasa ando suwe mwaka wiba 2014 ewa tabida inya kwa suwa Mombasa umiewe yani niwa umiewe yani asia nina stress ni mandwe ka CD nikiwe na yume nenga yeketai muthuko mwake eja koko pala CD siwa oza CD yakwa yandika soka thinani undu wambie kwine ndi na mbie kwine 2012 na mina form 4 okay education kana kana ka baka kwina neza ano na nikaina na mathina kunia madamu itu havya kila ko musikwitu amwe kama kana nikesi ndirika kunena isi aguo
nake angonia simu engonia angoni 2014 na ekala kitwi na dilanga kitongo ndikolwa 2014 waya simu ai nyana tho yesimu ni primary kwa na inanga ningo mbesa nando na ina kazimu simu sio kite sia ebati alafu ina waze mwingi na hizo evidence ndio mungu that ina never mipopo ile umnya wa natamani na ina akadhoa na ina simu na ina simu na ni klasi nolwa kana ina wasia wa nega kwa ni natamani na misanzi okinoa ndio tinake no wathita misanzi oki ekwambia na kasolo ayaya negyo kwa simu ne chandelisia ne yinete yukulazi na numala klasi no so nanye na ina simu nono ndena nengo mbesa nando na wathikuina uwe imaanisha wambie kuina tena naambia kwina muno nyene inani kana kanini na ina ngombo kibwo kalonzo oka kwitu na ina na leza somesa ni nine siathini ngilo ajuka ngilizo meza ni nini shathi chakwa ni kindu kyanza kameni so nina ina muno ndi mani bless ya na ina tubesa ndukamba ni wono no yesimu yako 2012 ni form 4 na ndo ndithi twakomea makotoni ithi na umisombeza na thwa mattress yakwa yambe ni form 4 na komea mattress ngakulia isama jambo mitotendele school mwana othi ni muthuku wono ye mattress yakwa yambe ndikolwa na maisha makwa yo ethani mambio so bandu nambia kwina muno nambia kwika na mina form 4 neki warambi kwa DC angalawa kinya unazo mbwa mwele bomba na andu ingi mambe kiarambi na wono misombeza no mia volume 1 yandika soka thina ini nene hata bitha my mom kiwe tuna mbona kula kuita bitha ni waina no wa compose mbathisi yako sai mbathisi yana ila wa composite compose ya mbe kana kutunga kwa mbathi kwa mbe nitani karoba nitani kama pe wathi ni nawe twa Germany yes wa itite muno kila school ni awisi na ndingi ma awisi twa Germany yes alafu yamekuwa machungu sai mbingi alafu lokani yakwa naandikite volume 1 ngandika mbathi ikoswa volume 2 ikoswa alafu ne principal kila tu record twa mandare dina twa thwa cassette tena kindu na kunwa keyboard mwana ketwa nani Jacob Kimanzi twa record mbathi 12 twa ebingie rumuni na latu record weke aka cassette wewe na record tikina tukutete keyboard I loved nene ndete kwina muno iwe ju mbathi sia kono kwina after na mina form 4 you were the studio ba you nono wakwebia studio muno ila neki warambi yu na mandi madam ito Susan Kitheka nondo nwene sibuke twina mwita Susan ni nenda ondeleze ni mbathi yambe we na mbesa na mwani kwiko warambi na iko warambi Susan Kitheka okie ambeti lobby ila ambeti lobby ayeta njeni mwanzi ya na ayeta ndo ni chalo mambika backup na record volume 1 Jane Mwanzi ono pulipo na muone yu Jane Mwanzi ya na become my very close friend onambe wa Susan na kwetha na issue Susan whether to in good terms muno ebeta ila ngai wambia mbokile whether ina to issues ni sandu ingi muno no kilo chukule ngai kwetha mundana expect yake kana chona tosenyo kana jambi okay chona ai kama nagaita kali kilebo imu ni nyeka ni betange but nondo nondo wa wisdom wa Jen Mwanzia Jen amana uone ngai na Jen ndio ukethia mwa izuti ziaku na zia Mwanzia Jen Mwanzia and support muno na ongamana akwa na wethia ila ni volume 1 ndio no ka utas to CD lobby no ngoka ngiti ukabu nini River Road ngita to CD kutukane twatu sia CD na kiso ke lobby sometimes la tukongi kwa njeni imanjeni ndo mandi abantu mangome eko ni ajama witwa Jackson Kimeu na koma kwa Jackson Kimeu lakini naisa kwa Jen ona Wilberforce aisa kwa Jen twakoma ni abu Wilberforce musio kwanza akiteza mukata sana jamba kubaka na akia ngayo mwe mwikidio hizo no tuende ndio likapati ya kele tumbo mchilo wanini lakini we will be back. Thank you.